flop. Tell it to the town, we are take it to the top. Yeah, this are the big league and we have it not the place a earthquake. Girl, I coulda what do that the pop. Novi Samsung Galaxy S10 je sedaj na voljo z novimi mobilnimi paketi Naj z visokimi hitrostmi v Naj omrežju. Telekom Slovenije. Ko imate Naj omrežje v Sloveniji, mobilne pakete Naj po enotni ceni 10 evrov, 140 gigabajti ter vrhunska mobitela Huawei P30 ali P30 Lite, potem imate res največ zabave. Telekom Slovenije. Kdo je tvoj neki? Pripelj frenda na paket Naj B z ugodnostjo neki in oba pridobita 50% popusta na mesečno naročnino za 1 leto. Skar 70 giga prenosa podatkov za samo 9,5 evra na mesec. Postanta neki tudi s hudim Samsung Galaxy A70. Telekom Slovenije. Na katerem kanalu je že? 115. Spet isti oglas? Naj vam Neo pokaže nekaj čisto novega. Samo recite mu. Nekaj novega. Doživite Neo, najbolj napredno izkušnjo pametnega življenja in skočite na nove pakete Neo z več kot 240 programi in z izjemno hitrostjo interneta. Temu dodajte še katerikoli mobilni paket Naj z ogromno količino prenosa podatkov in si ustvarite najboljšo kombinacijo obeh za enotno ceno 50 evrov. Neo, novi svet. Življenje. Najbolj zapletena stvar v vesolju, ki pa v svojem bistvu stremi k preprostosti. Zato smo v Telekomu Slovenije razvili Neo, platformo za pametno življenje. Dobrodošli v novi svet. Če smo bili v Telekomu Slovenije do sedaj zgolj eden od inovatorjev, smo danes postali tisti, ki svet spreminjamo. Ko rečemo, da razumemo svoje uporabnike, mislimo resno. Neo dejansko razume slovensko. Neo, prižgi luči. Vaš glas pove, kaj bodo gledale vaše oči. Neo ve, da vse oči ne smejo videti vsega, zato je najmlajšim namenil otroški park. Neo najde vse, povsod. In če to ni dovolj, je tudi okno v več drugih svetov, v katerih se lahko igrate brez konzole. Neo vaš dom nadgradi v pametni dom in poveže vaše pametne naprave v eni aplikaciji za neskončno brezskrben vsakdan. Neo bo vaš osebni center zabave, vaš varnostnik, konzola, varuška, kino, cel svet nakupov, brez kartic, z enim klikom. Prihodnost je pred vrati. Vabljeni, da vstopite v Neo, novi svet. Tell it to the town, we are take it to the top. Yeah, this are the big league and we have it not the place a earthquake. Girl, I coulda what do that the pop. Novi Samsung Galaxy S10 je sedaj na voljo z novimi mobilnimi paketi Naj z visokimi hitrostmi v Naj omrežju. Telekom Slovenije. Na katerem kanalu je že? 115. Spet isti oglas? Naj vam Neo pokaže nekaj čisto novega. Samo recite mu. Nekaj novega. Doživite Neo, najbolj napredno izkušnjo pametnega življenja in skočite na nove pakete Neo z več kot 240 programi in z izjemno hitrostjo interneta. Temu dodajte še katerikoli mobilni paket Naj z ogromno količino prenosa podatkov in si ustvarite najboljšo kombinacijo obeh za enotno ceno 50 evrov. Neo, novi svet. Elektrika Telekoma Slovenije. Izkoristite ugodno ceno elektrike pri Telekomu Slovenije. Zamenjajte ponudnika elektrike, povežite storitve za dom in prihranite. Prvi v Sloveniji omogočamo menjavo dobavitelja elektrike kar od doma, prek televizije ali spletnega naročila z digitalnim SMS podpisom. Povežite vse storitve za dom pri enem ponudniku in jih združite na enem računu. Novi in obstoječi uporabniki boste prihranili pri mesečni naročnini mobilnih oziroma fiksnih storitev Telekoma Slovenije. Ne odlašajte in takoj preverite, koliko bo znašal vaš mesečni račun za elektriko pri Telekomu Slovenije. Izberite število oseb v svojem gospodinjstvu in označite, ali ste že naročnik Telekoma Slovenije.
Glede na porabo povprečnega slovenskega gospodinjstva vam izračunamo okviren znesek elektrike pri Telekomu Slovenije. Za natančnejši izračun vpišite porabo z vašega zadnjega računa za elektriko in preverite, koliko bi znašal vaš mesečni račun za elektriko. Novi in obstoječi naročniki Telekoma Slovenije lahko zahtevo za menjavo dobavitelja elektrike najhitreje in najlažje oddate kar prek spleta. Naročilo lahko oddate s prijavo ali brez prijave. Če boste vlogo oddali brez prijave, vas bo v naslednjih nekaj dneh poklical svetovalec in skupaj z vami zaključil naročilo. Če imate kodo Telekom ID, se prijavite, saj bo tako postopek hitrejši in enostavnejši. Prvi v Sloveniji omogočamo digitalni SMS podpis, s katerim boste lahko pogodbo podpisali kar od doma. Po prijavi se bodo vaši podatki samodejno izpisali na obrazcu. Z vašega zadnjega računa za elektriko v spletni obrazec natančno prepišite svoje merilno mesto. Nato označite tisto svoje razmerje, ki ga želite z elektriko povezati na skupni račun in pri katerem želite uveljavljati popust. Po oddaji naročila boste na svoj elektronski naslov prejeli sporočilo s povezavo do spletnega obrazca za dokončanje naročila. V naslednjem koraku vnesite svojo telefonsko številko. Prejeli boste SMS s kodo, ki jo vnesite v vnosno polje in potrdite. Po pregledu pogodbe s klikom na ikono za podpis digitalno podpišite pogodbo. Po podpisu boste na svoj elektronski naslov prejeli potrdilo o uspešnem podpisu s podpisano pogodbo v prilogi. Prvi v Sloveniji omogočamo enostavno menjavo dobavitelja elektrike tudi prek televizije na programskem mestu 9. Pogoj je, da ste registrirani na portalu Moj Telekom in imate kodo Telekom ID. Številčnico na daljincu natipkajte svoje uporabniško ime in geslo ter pritisnite gumb OK. Nato z vašega zadnjega računa za elektriko prepišite številko svojega merilnega mesta. Vaši podatki se bodo samodejno izpisali. Potrdite, da ste plačnik računa in izberite svojo kontaktno telefonsko številko. Na koncu preverite pravilnost podatkov in s pritiskom na tipko OK oddajte naročilo. Na svoj elektronski naslov boste prejeli sporočilo s povezavo do obrazca za dokončanje naročila. Sledite navodilom za digitalni SMS podpis pogodbe. Po podpisu boste na svoj elektronski naslov prejeli potrdilo o uspešnem podpisu s podpisano pogodbo v prilogi. Naročniki elektrike boste lahko prek portala ali aplikacije Moj Telekom ali prek televizije na preprost in hiter način oddajali stanje števca in tako sproti spremljali svojo dejansko porabo elektrike. Menjava dobavitelja elektrike še nikoli ni bila tako preprosta. Omogočamo vam preprosto, hitro in udobno menjavo kar prek spleta ali televizije. Za naročilo lahko pokličete tudi brezplačno telefonsko številko 080 8000 ali obiščete najbližje prodajno mesto Telekoma Slovenije. Modro je povezati vse storitve za dom. Povežite telefonijo, televizijo, internet in elektriko ter prihranite. Elektrika Telekoma Slovenije. Izkoristite ugodno ceno elektrike pri Telekomu Slovenije. Zamenjajte ponudnika elektrike, povežite storitve za dom in prihranite. Prvi v Sloveniji omogočamo menjavo dobavitelja elektrike kar od doma, prek televizije ali spletnega naročila z digitalnim SMS podpisom. Povežite vse storitve za dom pri enem ponudniku in jih združite na enem računu. Novi in obstoječi uporabniki boste prihranili pri mesečni naročnini mobilnih oziroma fiksnih storitev Telekoma Slovenije. Ne odlašajte in takoj preverite, koliko bo znašal vaš mesečni račun za elektriko pri Telekomu Slovenije. Izberite število oseb v svojem gospodinjstvu in označite, ali ste že naročnik Telekoma Slovenije. Glede na porabo povprečnega slovenskega gospodinjstva vam izračunamo okviren znesek elektrike pri Telekomu Slovenije. Za natančnejši izračun vpišite porabo z vašega zadnjega računa za elektriko in preverite, koliko bi znašal vaš mesečni račun za elektriko. Novi in obstoječi naročniki Telekoma Slovenije lahko zahtevo za menjavo dobavitelja elektrike najhitreje in najlažje oddate kar prek spleta. Naročilo lahko oddate s prijavo ali brez prijave. Če boste vlogo oddali brez prijave, vas bo v naslednjih nekaj dneh poklical svetovalec in skupaj z vami zaključil naročilo.
Če imate kodo Telekom ID, se prijavite, saj bo tako postopek hitrejši in enostavnejši. Prvi v Sloveniji omogočamo digitalni SMS podpis, s katerim boste lahko pogodbo podpisali kar od doma. Po prijavi se bodo vaši podatki samodejno izpisali na obrazcu. Z vašega zadnjega računa za elektriko v spletni obrazec natančno prepišite svoje merilno mesto. Nato označite tisto svoje razmerje, ki ga želite z elektriko povezati na skupni račun in pri katerem želite uveljavljati popust. Po oddaji naročila boste na svoj elektronski naslov prejeli sporočilo s povezavo do spletnega obrazca za dokončanje naročila. V naslednjem koraku vnesite svojo telefonsko številko. Prejeli boste SMS s kodo, ki jo vnesite v vnosno polje in potrdite. Po pregledu pogodbe s klikom na ikono za podpis digitalno podpišite pogodbo. Po podpisu boste na svoj elektronski naslov prejeli potrdilo o uspešnem podpisu s podpisano pogodbo v prilogi. Prvi v Sloveniji omogočamo enostavno menjavo dobavitelja elektrike tudi prek televizije na programskem mestu 9. Pogoj je, da ste registrirani na portalu Moj Telekom in imate kodo Telekom ID. Številčnico na daljincu natipkajte svoje uporabniško ime in geslo ter pritisnite gumb OK. Nato z vašega zadnjega računa za elektriko prepišite številko svojega merilnega mesta. Vaši podatki se bodo samodejno izpisali. Potrdite, da ste plačnik računa in izberite svojo kontaktno telefonsko številko. Na koncu preverite pravilnost podatkov in s pritiskom na tipko OK oddajte naročilo. Na svoj elektronski naslov boste prejeli sporočilo s povezavo do obrazca za dokončanje naročila. Sledite navodilom za digitalni SMS podpis pogodbe. Po podpisu boste na svoj elektronski naslov prejeli potrdilo o uspešnem podpisu s podpisano pogodbo v prilogi. Naročniki elektrike boste lahko prek portala ali aplikacije Moj Telekom ali prek televizije na preprost in hiter način oddajali stanje števca in tako sproti spremljali svojo dejansko porabo elektrike. Menjava dobavitelja elektrike še nikoli ni bila tako preprosta. Omogočamo vam preprosto, hitro in udobno menjavo kar prek spleta ali televizije. Za naročilo lahko pokličete tudi brezplačno telefonsko številko 080 8000 ali obiščete najbližje prodajno mesto Telekoma Slovenije. Modro je povezati vse storitve za dom. Povežite telefonijo, televizijo, internet in elektriko ter prihranite. The result of 10 years of pioneering mobile firsts, the Samsung Galaxy S10 introduces the next generation of mobile innovation. Galaxy S10. The next generation Galaxy has arrived. S10 goes beyond the bezel to introduce cinematic infinity display for the first truly uninterrupted smartphone viewing experience. Made possible only by our unique laser cutting process, we've defied barriers of screen technology to float the camera discreetly within a sea of individually placed pixels, so you can enjoy our most color-accurate mobile screen without anything in your way. S10's dynamic AMOLED screen produces the only HDR10+ viewing experience on a smartphone, all while drastically reducing harmful blue light to make even the brightest of scenes easier on your eyes. We've revolutionized screen technology to deliver the first ultrasonic fingerprint sensor fused right into our groundbreaking display. It reads the peaks and troughs of your finger's unique characteristics for next-generation vault-like security. Simply tap the screen and S10 instantly launches, opening our all-new intuitive One UI. S10 redesigns the mobile camera with 5 pro-grade cameras that let you shoot like a pro without being a pro. Powered by our revolutionary NPU, 3 rear pro-grade cameras mean you can shoot with not just telephoto and wide lenses, but an epic ultra-wide. All while intelligently analyzing what you see to optimize colors according to the subject. Its revolutionary front camera captures in UHD for new levels of video recording.
And for the first time ever in mobile, S10 enables you to record professional-grade HDR10 Plus video, resulting in even greater colors and contrast, frame by frame. While Super Steady lets you shoot high-motion video without the motion sickness. So now every shot is worth sharing. Next generation performance is designed especially for how today's generation will live tomorrow. Always one step ahead, our cutting-edge processor preloads your favorite apps. Even the heaviest of apps open in an instant, so they won't slow you down. And because the day doesn't finish until you do, S10's battery lasts all day. Thanks to groundbreaking intelligent battery management, S10 automatically manages your battery power, so you don't have to. We're also introducing revolutionary wireless power share, giving you for the first time the power to share power with phones and wearables, even when on the go, all without a charger. Next generation intelligence adapts to you, learning your habits to automatically perform common tasks. And a smarter Bixby now recognizes you. Hi, Bixby. Call Amy. So you can unlock with just your voice. Next generation connectivity means S10 is built for tomorrow. Wi-Fi 6 makes it the first mobile to connect you quicker and more securely to the content you love. And because we've pioneered next generation connectivity for a generation that can't wait, S10 is also the first to offer super fast 5G, ensuring you're always connected, wherever, whenever. From its next generation smart screen to wireless power share, the Galaxy S10 is a phone like no other. Designed not to stand out, it's designed to stand apart. Galaxy S10. The next generation Galaxy has arrived. Življenje. Najbolj zapletena stvar v vesolju, ki pa v svojem bistvu stremi k preprostosti. Zato smo v Telekomu Slovenije razvili Neo. Platformo za pametno življenje. Dobrodošli v novi svet. Če smo bili v Telekomu Slovenije do sedaj zgolj eden od inovatorjev, smo danes postali tisti, ki svet spreminjamo. Ko rečemo, da razumemo svoje uporabnike, mislimo resno. Neo dejansko razume slovensko. Neo, prižgi luči. Vaš glas pove, kaj bodo gledale vaše oči. Neo ve, da vse oči ne smejo videti vsega, zato je najmlajšim namenil otroški park. Neo najde vse, povsod. In če to ni dovolj, je tudi okno v več drugih svetov, v katerih se lahko igrate brez konzole. Neo vaš dom nadgradi v pametni dom in poveže vaše pametne naprave v eni aplikaciji za neskončno brezskrben vsakdan. Neo bo vaš osebni center zabave, vaš varnostnik, konzola, varuška, kino, cel svet nakupov, brez kartic, z enim klikom. Prihodnost je pred vrati. Vabljeni, da vstopite v Neo, novi svet. Obrnite življenje na modro. Telekom Slovenije. Today, we're taking a standard feature, the camera, to a whole new level of fun. Meet the all-new Galaxy A9, the world's first quad-camera smartphone. 1, 2, 3, 4. This year, we've completely transformed the A9 with a dynamic quad-camera design that lets you capture and share like no one else can. Our all-new ultra-wide-angle camera that can see as wide as the human eye gives you a 120-degree field of view so you can widen your world by capturing more in a single frame.
The telephoto camera, with an advanced 2x optical zoom lens, delivers sharp, high-resolution images, even when you zoom in closer. While A9's primary shooter boasts an incredible 24-megapixel image sensor that automatically adjusts to different lighting conditions, making sure nothing gets lost in both broad daylight and low light. And with the addition of a fourth camera that separates subject and background to create more depth, you decide what to focus on and how much to blur out. Whatever you're capturing, Galaxy A9's advanced intelligent camera gives you so much more to love. With the power to identify locations, recognize scenes to automatically optimize color, and take professional-looking self-portraits with studio lighting effects, achieving incredible shots has never been so effortless. This extraordinary quad-camera interface is paired with powerful performance, lightning-quick RAM, and storage expandable to more than half a terabyte, a longer-lasting battery with fast charging, and the intelligence of Bixby. Hi, Bixby. Play the video taken in France last month. So you can seamlessly enjoy an endless amount of photo, video, and gaming content for longer, all on our world-famous 6.3-inch Super AMOLED Infinity display. To make sure your experience is unlike any other at this level, Galaxy A9's stunning new design and beautiful gradient colors give a completely different look and feel that truly sets the new A9 apart. This is Samsung Galaxy A9. Priključite si do 142 evrov prihranka. Vsi naročniki paketov Modri in Trio povežite storitve vašega doma s priključitvijo elektrike in prihranite. Za naročilo nas pokličite ali obiščite. Telekom Slovenije. Napočil je čas za modri fon februarja. Tokrat je lahko vaš idealni Honor 8X po izjemni modri ceni. Prepričal vas bo zmogljivo kamero ter briljantno ločljivostjo velikega zaslona. Telekom Slovenije. Ne zamudite vroče priložnosti. Ujemite enkratno ponudbo mobitelov že od 1 evra. Pohitite in si zagotovite svojega. Telekom Slovenije. Obrnite poletje na modro z odličnim televizorjem, ki je lahko vaš za samo 1 evro. Privoščite si ga s paketi Trio ali Modri. Pohitite in ujemite poletno priložnost z izdelki za 1 evro. Telekom Slovenije. Dohiti dogajanje z bliskovitim mobilnim omrežjem in paketom Neodvisni B. Z njim imaš pod kapo kar 20 GB doma ali v tujini. Pa tudi cena ti gre na roko. Telekom Slovenije. Prižgite popust pri elektriki. Obstoječi in novi naročniki paketov Modri in Top Trio lahko z enostavno menjavo ponudnika elektrike prihranite kar 120 evrov letno. Telekom Slovenije.